je bilo jednostavno predivno. Trailer me oduševio, jedva sam čekao pogledati film i kao što me pretprošle godine oduševio Happy Death Day, tako je to ove godine Ready or Not. Ovo je fantastična horor komedija koja počinje blago misteriozno i nastavlja se brzim i neumornim korakom dalje, te izvrsno isprepliče komediju i horor uz nekoliko teških trenutaka za gledanje i sve skupa završava iznenađujućim ali genijalnim krajem. Teško je nešto reći oko radnje bez spoilera, ali ukratko film prati novopečenu mladenku Grace koja postaje dio vrlo bogate obitelji koja se bavi izradom igara i kao što njihova tradicija nalaže, ona mora prve bračne noći odigrati igru koju nasumično odabere. To može biti šah ili mlin, ili ono što ona odabere u filmu, što vodi u niz apsurdnih, napetih i pomalo bizarnih i neočekivanih trenutaka. Sve skupa je jedna predivna, apsurdna satira sa nešto horora i prilično originalna priča i ovo je ispravan način kako napraviti modernu horor komediju. Glumačka ekipa je odlična. Samara Weaving vodi ekipu kao Grace, a tu su i Adam Brody, Andy McDowell i brojne druge poznate face. Film se događa u osnovi na jednom velikom imanju koji ima sasvim dovoljno različitih lokacija u svoju okućnicu, te film nije niti malo dosadan tijekom svojih 90 minuta koliko traje. Ready or Not je najveće iznenađenje godine i preporučujem ga svima koji vole filmove ovakvog tipa jer će se definitivno zabaviti. Ne očekujte da ćete se prestrašiti jer ovdje nema pravog horora, ali smijeh i zabava su garantirani.